Svetsko košta dosta hrana, put, sve to ima. Imamo to nešto stabilno, da imamo neki budžet za godinu dana i da mi sad znamo, sa tim budžetom možemo to i to da pokrijemo, a imamo para za neke druge stvari. Ajde nam oni pokriju evropsko i svjetsko, a mi ćemo MFC, mi ćemo sve ostalo. Savez treba da bude svih klubova, boraca, trenera, da bude, da kažem, kuća koja je odgovorna za taj sport u jednoj zemlji. I ajde tu sad sve što se tiče saveza da pokriju oni, to je nešto što sam i kad je bila neka rasprava, Ministarstvo sporta koje je organizovalo, da, to je nešto što sam i tražim da nas priznate. Sutra znam da je to proces, ali ajde makar pokrijte nam taj dio, ajde otvorite neku opciju da može neki NVO, pošto mi NVO, MMA Savez Crne Gore, da vam se obrati da pokrijete ili cijelokupne troškove ili dio troškova. Bilo kakva pomoć, sve je dobrodošlo. Kod nas sve teže funkcioniše. U Poljsku, u Holandiji koje imaju i UFC šampioni, i K1 šampion i oni su NVO. Tamo je ta NVO savez, oni rade posao saveza. Vjerojatno su neki ljudi zloupotrebljavali takve položaje pa se zbog toga imaju i strah